Enrada ebebeto edwa ese abranti anidin ede Michael Dakwa ono achete woye student ede Emma Asaribidi ako senior high school wo obwase mantemo aposifo ensa asunuma emrano eni no edi achete emrano ni di kokoti ye no achete wobekwa ko serve ne terms in jail 15 good years and achete woye 18 years student crumple esanso eka na woka ne yonku bi hu ama wo mo ekokobo krono achete krono bonumu ena achete yedi eso ni mo nkowi a motorbike na motorbike ne kwan a wo mo efa so a wo mo eje motor rider no ne bike edi efri ne nsam enyina no eno ema achete bro motor rider ne nya ne tirimu edidi ye no wode amanebo ekokobo obwasi police commander na woda eye ehonu ye deputy superintendent of police edema obwasi district no eye DSP Martin Asenso wo mo ebo amaneches wo mo susu di sie eye oyo etu anamo ede efo awon enede Michael yi ebu aposifo ensa esonu emu na wo mo di ensam no ni nchemu ebebetu ja bride DSP ekasa ye no Michael enso ababontin ede na no December babetu edwa ekwan a efa so ema akro bono eba na nsem a wodi etu ja ni chemu na chese wo no krampo na wonim de eko ne yonku bi ena chese wo ne no eko baby a chese wo man ne sekai se wo nkura na wo mo ko ye omkwa kodi dwuma bi na chese wo nim dwuma kura wo mo eko akwa kodi a chese wo mo nan kwan so eko man ne yonku no eja ne mpaboa ede to efom man no motor rider no ejuna bike na wo ye na de se ne won konko fa enumu wo de eye pepper spray ne won ko ne ba de egu ne ni na wo su classic kind de man motor rider no eja motorbike ne eto ho edi eja ne na ebusiafo menkutie Michael amane bo a wo de eto eja no embane ba ye beto so Abranti yedi ni koto afiase ni din ene Michael Dakra a wanya mfinhye edu enwotwe na oko school ewo Asaribidi ako senior high school court seal onko de afiase mfinhye edu enum 15 years na enchiremu a DSP Martin Asenso a oye police panyin ewo boase edemaye ene se Abranti Michael Dakra ene ne fefo bi enomo efa moto so mo ediko baabi kwantimfi enomo twitu edisi moto ni ne so agi moto ni free ne nsam esa bo ne krono ka ho a ene ne ho akoka adwemu yi on the 8th of this month here na Abranti bi bena na pia boboya mane se Abranti bi no afa na moto so yes a commercial motorbikes ni bi so mfa nko baby for copy a yekura ben oboase ya mfa nko ketichie so di ofa o mo na do mo ekro no kwamu ana Abranti bi ni ba kuma o share da ma ne mpabo fito fem na o se motorada no apia no ogina to gyan no ya Abranti ko fa de chele watena na se mpabo no efrato no ana Abranti ba ko ne edin ko ko tu efere market dekora odimfi dinwotwe na Abranti meka na semi o ko school awa Asaribidi akon senior school so form 2 afi nwa se Abranti wo yisikai ade agina ye company so ya Mr. Apia yiso so fa moto no ma ni do kana hono so fe ni bullet ni menya idini pa no a onim no afi bullet no so hwa ya o won so yi pepper spray o de gugu agua Abranti ne so yin bibia enye yi ho na omotwim moto ni ki no efi ni nsem na omdi edwane ye nti nyamada roma ta mo mbefa ono so moto no so no omanka sa mienu no accused person di moto ana ebae to bi ja moto no ho ansa na mo fa sa enu moto no de ko sa kwa pia ho no nam se ne mo bo post for my normally ambush ibi na mo fa moto no a na mo nyine pakro no akoye sa no ni kure ni nyame de wasama to na to awie 1 am anajo tum 1 ana Abranti ya chini ya fan dekora yi obefa moto no na grab omo iso no mu ene no ko second court ewo obwase second court ho ebo bora no na judge no achese the police worker no ene kure Abranti so agitumu ene ama no 15 years mfie edunum so nko afiase tiafe na ya prepare no na ko central prison temuti ya ene no moto no so investigation am ya saka moto no a omuji finisem no ya court ama order se mfama ni ura adam fu na referral kele sem ko jana kwa pia nti du onu we know asem kuleti du onu empatro sai no se minya lu bia kada for no ti du onu na no ka chu kada ni se ofan kwa case ti kwa case na no pre no de sika ma me ti krale ma hu ade anu na bi no krale ba ni trima
ti du abi no run pa wa to on ron wa to on mana ka che ka den ni pa wa to fon to ye ti hu ya so wa twist baby no chen theater me so classic kan ti mo ka den ni e mu she no oji moto ne ba boasia no ti ni adwen ko e won ti mi frɛ madam fu a kale se a short petrol bo ha no ti won fa moto me fa boasia na kam ko to me fa into fu en bo ya fo so no fa ko ti blue free station won na bia mi moto ni sinana a case phone bi so mu amubo me a tam kwa me ya ma se kam o hye me police for ebpio acho bi o hem bia on fa tu no fo ebusiafo se mo amate eye Michael ne semu a wode etuja ayonku grow enunti ena aboa koto wanya etire no ena yempenifo enso kase kire me wo yonku na mencho wo ni suban nipa woni ne enam no no ene betimi ama wo aye boni anaso no ene betimi ama wo aye papa Michael was all kasa wode ni nsemu kwawe na chese afutumpo ena wode ema eye afofo na so wafutu ni mu nyina no enya de se enu ebetimi ase wo 15 years wo yonku a wo ma wodi na chi no wafa ni tiri edimo wu mom ena wo kwa ko serve anase wo ko akwakoda eye aban akukuma kwakoye eye adwumaden awofo moma ye ntiti ye manno na ye manno ne namfofo bi etu anamon bi na ense na emfata moma ye nkanche wo no monche wo mo emfa emfiri wo because obey wo ko kaye ababa be kan wo ebia na won ka bi nhwemu se wo ko akwakwa wo be bi anase wo ko akwakwa dijuma bi e wo prisons na so na mo ba yonko a wo ko fa ya wantimi ntu ne fo amfa emfiri wo nti eno ama ene de wo ba be di akoniaba e wo cells ai be kwa ko wie chese wo ba no wantimi contain such ye ohawa na say dia ye dia to no so na wo ba be free access forces so ama wo ba be bo eye ebna akese enti ye manom etu na mombi eni nkofuko bi etu na monwa moma ye nhwe na ye nkama ye nja ye mana saram se wo wo no anyini 18 years or aso na adwobo obetimi abo wo secondary school enu timi ye ja ne sada bi na enkwada no nso so no moma amenu tumofo amontie okacho se nipa so mesi a woni ne na mana wo benti a woni ne nam no enwa ma hunu ne SHS wa woni wo go ye ne mpanifo kasem panyi e na obi nye bi da akwala de obi a aye bi da ntu ma mo nim dia wo ekoso e wo emekunu stage enuti e na wo tu fu mama yemfa ye wo fo no mafutuo enye eya adepa anase yentie ne yemfuntu anamompa se de be ya ebeboa ye ne yemfa ye hu ankwa ankoto wo house de ne de Michael edene de abai wadi nhwefa ensemi hu ene say fa betuja e wo to GH comment section ebi mu so like videos no share all the social media platform so follow ye your IG page and your Twitter page so to GH_ Facebook so too much GH Ekris Kapa enemy dasene ye besan edi ehia ebi makram